Gorhanga tato murungi rebe mhana yo neitwara bamu twabasa kuhika tuburiye mone tukwatsi izo meru kamwa program zone twine na nebirungi byo na Yesu ebiwatekansiza aho izo meru kushemerwa tukwatsa umuzina ryawe aho Yesu Kristo mukama witu Sorry. Madam. Chairman, kijiko cha narabenyuma kabuye aza kuntumwe gwa savye tugomba so kutiyamba basavye tuko kushangira aha igihe genera sikwe shawe neza kuri tension mu mutiyine cyo mu kanda ndabakuri bandisira hari sabahari magara ugiru na program yetu ukani ndio baza kuhendera kare kandi birinda bukirikana ukataka jirehare kanshabe wazwekera ba neighbors bona umuzina ry'aba neighbors bona
ahubwo hano ureba aheka aha na hariya so umuntu mwabajwekere bona nkaba nibazi agire biyagambaho zobere kama simwe corona ONC office of the national chairman na bora chai kuanza tunachanaga nyenda kusimaranga abo Fred numutekateka ngo uzuzinesha kubabiri wako bari bagamba abantu banotayaya bondo umuntu rubaje umuntu nabasa kwija kuko murokore wa hariya ariyo nartari oyo mwaruko kana fetungo kumanisa utoka rukoche menye nangu mutere Fred ndeba baniba tingare bagani banka Fred nyenda kusiba nganta kakusiba nyenda sibe mzuwa ngomu rugwa nzi ndio mnyakashara ruwa kashara uzayaza nyenda kumbani so zeri musomo ebrabo kutenga shari zitushama maranga kweza abana ware baranga kweza abana b'abantu ukwebaza so Fred hashira yaguzirataha ayizagura porota tine ubuzubona tarondiya aranganwa kukireba ubunafa n'ibintu kandi tekateka munanye takafunire amene kana chantumene kunojambe nasi richikare Fred kana kubona bona abo kwate motoka ziritsirezi kurete chona nitsika kurya chona chikafana chantumene Fred shukerwa turare bukuturboneza chi bukuturboneza chisika amene tekateka Fred nanye chombi nono yenda kana chimukunda n'umucara wa basiye abo kureba miliyari abo kureba ngo twizire je mudonga echo kubanza muso muntu itaza ntango kwereza umuci kwereza amaka zibaze abo kwetaga bishane niwe nyingi ngafuri duwalo anezo jombe kire cyamazima kandi arahango ukureba umutumu nuko beno yongera waboneza nyongera kushemera ucyongera waboneza nyongera kushemera kuko umuntu yino mutumambi yarebe nzu de yongera kubona ahura nagira ata ahura na fomwe n'ekiri message abantu abakira umuntu wena arena amanambo ayitumo magarage agenda zo kujwa tabuza umuzungu namba yo kubanza nituma kandi kore no mango yinituma ati ekikoro mu kigire n'abana bamwe ngendo zo kujunwa oyepise abana bawo basumure bagende batunga umugisha umuzo abantu bingi ko kureba niba wawe natunga kirungi ugirituma unkara hango ko kureba Fred burukongera kwahanjwe hanyumbe ni kurabishimira amambe nisha abantahiza ryari kozati hata habonera namwe natumisha biro nishaburo gumu na wahezi na nogwa wahezi neko betabeta hone maze hatu muntu gituma bono gituma yaje so Fred ngenda kushaba hanga atiyambe yoni watanjiro watirikisi chakandi nore mazima libazi muri kitu za mbere shashi na nyukunda shashi sebu ni shashi
ubwo bunywanyi bwo kuvundana mwene tuba mu ntoki muzeyi nakwebaza bari gusaba kozi kuraba karo mu muntu w'icyo bitayishere mu 2 days no wamagire ngo anyimcyo onka n'umuntu atebeke n'abandi bize kuko kireba mu kana kuko baho Mena nenda kushaba abandi babaryamucara ebisomero n'umucara ebisomero n'umucara bw'unoga abwenye ngo witani kandi ebisomero rero kuja ya history shana waya kurondira so n'umucara bwe yabarya so ntubandi kusima yabare kuturetera ni so n'umucara ebisomero umucara saraji yemera n'umucara siraje n'inyuma aho katwageraho buzubuzu baho mukari ngenda gushima sira bari umunsingire akije nankani Edison mwikirizana ikintu cyatamburaje bamhereza aho tutahiramo abo kuba katahine ko kawambira so yabari nunga mutere nakatino mara abo tutahu nankani ko bakagumhereza so mwebari nunga mumwaka Mwenye ngenda kwanza na director wa bus nanga hata na gomata ogulum giga mnongo mukureba kandi n'umunywani wanje no ngatu betu y'abanywani ntakumanya aho mwene Fred ngenda kumusimba owakora umukoro umushija w'umuyimo w'itoko no gustamo w'umuyima akagabana Museveni ati yabare Museveni ati nahirwa wayeta abantu aha naza kubagambira kumba kisi mwene Fred yabare baturekera bikaguminja kutwacubita kumanyuma cyumushari yaharu kubona kandi usanga mwene kintu kuza kwendera naco nabagambye kundi umunyagashaka so nkwenda kushisha umukoro gwawe kandi kunda byaza kuzuka family no kumando barenge kurara bararo kubinesho nabo kunda so tingwenda kushisha umukoro gwawe niza kwereza umwana Webare munonga neighbor nikiriza ubwo kudanta kamangi nikafrika ogunweni kandi Fred amizi gone gobe no kuzesa ubwo mshani wada kiri umutero umunga so kuba okugira abandi babaro Fred tatahire misa n'umutsi naho so yabare sebo kandi yabare kugura umutima mu wengi kandi yenda kusima director and pia kutani nashimira webare munonga omutaka ukanyikiriza mbanze kwa kantwaka nanye n'aba neighbors mwena mbanze mwemeza abantu abo barebe mwena ba neighbors director stuka ba neighbor mwena buro gwe n'umucara wawe sebo uriya buru n'umucara siraji unowaha director unowaha ni nyamwa bareba abantu abo abo ba neighbor ba n'umucara we shaheji Fred yarukunuya n'umucara we nuko akoma rumuna bamwinire mugasho abumba banzo binumugasho wachetegereza so cyakoraje mununga kurangura muhona ubwo mukoro tubine bantu bingi baheru twina kwa kweronda wachetegereza so cyo mu kisinda rwanga umuhandiki tinkumanya batwina umuhandiki nanye no kwandikira embuzeje yibatwa ari umwagazi ndebera iki n'inkazi ne n'inkazi so batweze embuzi umwagazi gw'embuzi kazi yo mwagazi bas kwaheza kuro kugamba waiza kuro kugamba kwa neighbor waza kura sahu kugamba kwa munywani wa Fred ninga munywani we Kate so ataro hondizo n'umwami Julius Katabarwa kazindaro nakawe sebo muka ogire ibo agambira abantu babo kwe bari mu sibizo wawe baye na sinya 12
kumanya hawishi izi honesty msingi katabagwa nimbanza nsima Freda abo kwinyi bakanyita mukuru wangu nsima ruhango wanje zemba baza fansi ya mwanya ogu ngaruka nsima abantu mwena basigaye imirimo yanyu abasigaho program zanyu zo muzima mwene mukijambo aho mukuru ngaruka nsima ruhanga abamagaraga piri obwire bunamara ni manya Freda ngaruka nsima ruhanga aho kumufasha aho ngaruka nsima ruhanga aho kumufunira mu cyaro mu aneti nko bahurunga n'agamba mwe bari kupatanisa munonga n'abataka kandi abataka mbegera kubasimaka mu bana ba Fred mwe bari kumuyamba buri bamwe bamuyambere muri ubwono bamuyambere ari mu gihe mukama akoreki babizeho Fred bwo bari kumukoma mwana wanje nishaka kama yinje teza yo kwenda ayonjire kwerere birungi niweka mwana wawe n'umucyara wawe na bagereza miliyoni mwe bari mwena bakuza gutaha abatari bo mu kigogo ruhanga bebembere mwana garuka ye mwe bari munonga sebo uka umwami kutumunjere ingaro twine ibyo kunywa ibyo kurya tubone cyo kurano yenda twinaho abana bitu barahaha kabojo umwami gwasitaraho nobasa kumweta akwakire ikintu cyo kwenda hariya ninga kiwano basa baza kwimukampora ameza zirehe bitwa ko kiwo kibasota kusemeza mu ndekiriya wende dembe kuzoka kiyo kugumiza mtu kuzomisho twaiza kutunga speech ya mnywani wekeji twaza kurasaho ba brothers na sisters ngira ibyo naka kebe ningwaho nabaramu bagona akazindaro nakanya bebembirwe chairman w'ikiyanje so ati bona bete niwe n'ubushoborozi n'abayesere kuko abangabwiza ko yandura n'ababesherekere kuko mwije twara mu gishogo bete akazindaro nakanya ariko wagumaje kugora namu base kuba nyine nabagambirira kana ngira ngo uri muta trista gamba mazina ge abako njina baba bataro buriya nikantandira aha mazina kandi tino wasigarayo jinda twena Fred akatwegesa kugira ngo twataganise twena kandi yahamwe kandi ko kugira ngo ngwenu atakagira uwazaro wa shukuru nitwe none twena twataganisa kuremera umuhamwe kandi ibintu byinshi tubikora turwena nka family pictures zandi banjira ngo mutakashishira abantu abo bwire Fred nkaba abantu abemerira banjira kubaza umuntu ngo kinto kitire ngo kabareba uri kumwe cyo nayicara ngo cyaba kitaru yaberukuka nungera haka overdance aho kugira ngo mbwenu bagirete bateko mu icyakandi ubaza kwereza umwagazi gw'embuzi abo kamba manyangu no kunde mbuzi kandi bamanya guhinde mbuzi yawe yibiba mu cyaro so bagira ngo wastamera ugakunde mbuzi kandi hine yibiba mu cyaro ubundi basakwe mutira pressure mwene bagira ngo eje mbuzi yibiba mu cyaro nabaza kujuri pressing koreki egarikeho kandi bakwereza kuka kabunjikinde ove na hanze aho aho murayendere no mwijana mukakira kuruga hati mwe bari munonga
naje natega mbere ho ndiyagaba Anthony nimbasa kugaraka ndukwenda karuru wene mu ndebe the politician nambo ndi karuru kuriyo mbasigaze bari ba Bishop Stuart nyimwazi yaha nyino wumbe nindo ndeka karumba mwete joki erayija mukaba bamwimira karuru bagera ngo mushatu kwa mukinga kuka next time kindije karondayo mazima mu ndebe kabereza mwe bari muno kama simwe umuntu wero mu kitirisake aro kugira musarama yuko yabona ukunukura musha imama nakabintu beki cyo bona umuntu muri ngogwe mu kitirisake umuntu mudiniye twabasemerwa umuka ya mutabano witu mwebare kunda mutabano witu mwebare munonga nani nja kuchumanya ngo Fred nkora ngo Fred akundisa kumuya ndamanya yayo mbiki hato ntambira hasi Winfred webare mununga kuba mushize manzi uketungro kumbe kenzo webare mununga konko kupantu tuzara twakuzere nyona nyoko tukatoye no kwate opti no butahari no wembe kakaju no giraki bweta ukombe kakono sakatare kakari wengira ngo bise mwe tuzagamba binjo mununga ito twayemera turukusima baranwa mwe bari munonga kwakira mutabano witu mukamwakira akumbe kenzo cyo kumwayinze kumuremesa mukamwe umuhanda mazima katakuza kumbeka mbona mugumiza muna rukundo ejo mazima mutiza kwangana Fred ngoko utangira huru jezi abantu aba baba basho babininyoko baba nyanyoko baba nyoko yawo abunija nabo family yanje muterere barana n'umungaro kuri ngo tiko ndagamba byinshi mukamwana napesenza na kwata maguru nyona na jokosara wawe abantu binji babombikira amaju ayesaze amabare enza kitumuka mwagenda nyabo nakwesengeza mukamwana osegera utarugaho teskuza sejera utarugaho nebyo tikwenda gamba binji wamanya ngo eno sikumusibi katabarwa ngo habinja bajya nka cyamuzeyi ninki bugoya so okono mchara wanje okono mtabano witu nuwo kubanza nangwa hariyo ndizo kumukira Florence Yemera ogunumu umurimi wucinyanko gwe katasaba kwiyaragire hakurata ho yestami nebyo twenda gamba byinjo munonga Fred waxima munonga kombe kenzu waxima munonga kweta barano bakabaniwe munonga kan munonga twenda gamba byinji kwiyaho hahumje nyukoto ahurra ekito kiyagamba tukabasha kushara nawe kwa kantu anda kumerenza onto atwazogana ubabe mitoro 50 yono mchara wawe muze gukora munduzi madamu nicho andaga atereka jam zukure bazire ba ungize cyo mucomo nungire kwa kampitu kabonire abatabona barubona barebe kaje nabanyirira kandi bigusi mwendere nga mukize twakire Fred n'umcyara wawe abajinyi babo yesire mbaba bari yaha so ishahandi yeji kugira cyo wabaganda mwe bari munonga wenda mwetero mungaro nka imirundi 3 nyewe nyina amashamiro mingi habukuba nari bangu ya mwena nashemerwa nka kinagambye oye mbere barazumshiza wawe
ngaho kuna kumetunga wena kunda ubuntu bwo munagonago Fred nabona ka ko tine amwetera we hamwetire mpanga ndeba mize nabwo kuntara tapa no tuyiya yetu ndamanda yanga kasoso kuna bende onyeno mama kaza mota kuchenge chi ayanga atina hasha sura tuyiya kageza ati shika hangaraka nyebaza neipa ke tokira kuboro abanye basta ma ahibaraza brabara kanturunda umufundi nomakandi kintu takuchimanyiza owi yaresire navuga boda turiyo turona umufundi atandika ngakora kintu waratukora robinzi ndogo ni mwebaza atandika yombeka zimukiza yana woni mwebaza so pasta mayi barazaha madam barakibanariya andetara kato kurya mwinja kana banje mushaka nambona abone hati sing mes geshaza kinye shereke hati yataho munja tobyo chiboriyo chai frasi kafe chinichi ekindi tukatandika enjeje tino toilet nimechumanyisa kozi se toilet yo mukazo mpaka kufisize madam nchibasi ekindi nyimazima nyukusimba omushizo gwemera kunezi mabiuza misero Nilikuwa sakunza hapo yangu omwamyo akozere muno yandero mukazi kandi bakuru tuturaye kunzere mu sente suraye kunzere mu burundi suraye kunzere mu ndindi suraye kunzere mu cyombo kubitona nakatuwanza mundo kwamba gamba ki obakintu Winnie Japi kumanya. Sebo. Banyo na frente nyoni banyo bakura. Uma mkiri yasa. Basi mtahanga tukolele babas. Wewe mbekeni. No panjir. Aba kanso bayai. No bakure ko Jimsho shwai ko mbadisa ngacho milioni zinga. Kasi yondo ndo matafari hati milioni mbuza tukureti. Atikando wetu waho. Ati. Kama unyeta. Yoni kundakisha mnonga mkama. Yarana ikawana mukunda. Kantume tukundana. Twangana niki. Arakunize. Tuwanyize. Wachenga. Agaba atubiza no mwana wano yayi mama nyo. Atinga marahi. Atumeta chikumi. Abantu ngada miliyoni zinga hit. Ota chikumi. Yayi ogogo mama ndashiyiya. Shaban Jamil. Lan Shaban Madame Jamil ijorere. Ati mama naisai. Muramu anjo. Mani mukunda we nbade. Ati yiza kansho tuzayo. Tubaza turebera mukazi wenyine. Mukazi aturega nshana no kujya wareba mukazi. Katurunda mushiza tushaba miliyoni bane. Tumaza turugende kundeka tameta tukoreke. Agabatu yiza chituma bachikaza. Tujimsa bai mukama n'umurungi. Nyuma unemba bazi. Shanga ngutumshize chitumaza kansho. Omutamu nabombekere mu ntumani. Kakumase tukundekejeje. Utaraba mukansho. Obachemana kabatirata. Baba bakabasheka kabera misho. Yenzo kuyire tachi bai gawe so msteze mkomo. Simba azire bamanu wanjye mazima muzeyi na mukade mwebare izo mu mico nabura takunda rwari takunda ryondo n'umuntu akunda gukora n'umuntu wo kujya hoteli akwicara abantu mwene bantu webare
arakushanga umuntu oyinema ashanga zakwatagana nakimanya itumayitwaye mane yitusore wameka kubura umunani wanje bayiba bajyamirore nasi abanyani bajya mu zumba byo nzanye azo nana burese muzo banotera kutaje kwita abantu atuka abanyani bantu madani akujamira ati tushe none uburoti wamujyango ubura umunani wanje ate pakuba umunani we madam jamiro rinkane abanyani banje mutandi mwize mbanje arakushanga umuntu otwire nawe ubunyani otwire nawe mpora omushizo kwatana kumwana nyenda sejenya ubu no mutarundi ufera kujamira kugenda miliyoni mukaga matiza simozi harumpandiko none ngo munyanja musinde madani ma Fred na wakanzo mutu karna kakoro bagitinjire kacero yeta mu kwankanya nyine banywani banje bifite abanywani gomchara tukashoma hamwe from P1 mpaka mwishomera hamwe n'umunyana wanje shweva nukumwe mwenomba abantu banywani banje bandumbarebe mbakunde niyo kana heza kesa ndibiri ninge mwenta batere mu kimanya just over rono kimanya sebo hata tumentkora atubara oguni muja just ntomanya kindi kampala na home to inezo ineho manya tichere za tsinda kwita ishatu ibiri ogu ina mwene bambe n'abanyana banje mukasente kandi banywani bacanga umuntu bantuwe pale nyambunga mbebe ya bank banka no kunyamira wanaji nebaendashi bwana ndo sayinga sho banyanyoko manyacho kakashanga umuntu bambi na kasente takumanya wamunyaga batora munyage hagire cyababona izana kuyebuza wabura nakuronda banywana banje muze thank you so much nona kustama pesha guno asabuni Sharoni numyano wanje mwembere banyana wanje mwembere my sister Royce Musawo Saida thank you for coming Majidu buno wa transport zaha gunamanya buri hamwe bwone nenda nakuretera abashuko ako banje ko bare kwiza abombe ki uri muzara yi uriya imantu mwembere aba bana nibombe kenzo tubabatsa tumanga tuzuro nimukora kibakinuke se umwe tuzicyakaraye wataha ntandu bagaruka takumayiza tahaboda takumanya yararata kandi niyo nisima kandi mwenu Scovia ni kusima barona banje umwami sebo ni kusima wale kutwashiraki madam wabare ndono ninjana henda cyamba nabakira ngashaba obusingi katwatarase bantu naho kama bamba abumugisha baramazi banje thank you akibanye mukade brother wanje ubwo brother wanje rasbulu witu bantu nabakira yes speech yanjye yakomo kama umushikanda we mufushira kunda yona kuzumutia Nyinyi mashine ya lezi munonga. Akwa mashine ya nyinyi munonga. Akubana umanyambe yatangu. Kano kurana kandi wabota utafusingira ikintu. Ukafokasinga ukajya ngo yendeki tukakina. Yo kubeta kumwanya musiya. Dirimo najya kuza kuzaha. Tamanyise ba neighbor munyizire kandi nintura. Abo neighbor mwe kano shaye yaje mu mwene yikwe.
inkwiye ni mkanzo mukashisha hejemo na leta wahundi yini ndamburo ko kweli nawe ndi bajya he muri bera hariya muri bera muri tubenturiba na konkati akora ki konkanje antubwire bukoze iki muriyo umupenda kuja kora ki muitari ni kusima kugira ngo ukaheza wa mani mutima gwanje madamu ko kwiyagira ngo ni gurura abantu bakangambira nahurura kandi nagenda n'icyo babino kora ki n'icyo babino ngenda ngumukwereza ageti yawe Nenda kusima muzei wanje kunzara na mawe nanyitire kinakwekori watarankuru zeje nakubiye nyire kinayekorire nkanoreba abomani gawe cyo kurebera yaho mishogani kandi mbareta ukayanje mu kirere ninzaga kansime basista banje ababrada banje abantu babo imbasiga umuntu we no wari mbini cyantu basika no butaka mucengere cyo banza umucondo uzeho je murebe umukunde kana wakunda ikoze no kukura cyo munsi stage ni yeji hari igurera bakutugambira kuri ya rero bakurebe tururo bakatubiye abazungu bakatubiye abacankaranya just kuriya teenage yituri karabe hariho umuntu uriya urayoro bofire akamugambira ngo ahari angambe taro koze ko turiyaha no turije kuma kweza kufokora ki ngo waho sonye we nyira kusimu umwame Adamu kabuye nakia tika tinya mjanta Adamu noza gukora ki nyira kugambira programme ndukutanda kejenzu kamugambira namujyanti nyenda ngo kumwe nditira materials aine motoka ye no tumanyiwe yari ya zero track so materials zisingano yakozere ki no yazirese kandi ampereza amabanja ayinchereza mpaka yindi koraki na hategesha ni basi kugira ngo nambanje ukarigina koraki tujye mu right page undijo nza kusimaho n'umwami Julius imerera bakugereka bakurebe kuko yabagambira kamanyira muzeyi niyo banywana ba muzeyi bona nje nimbanywana kandi nyenda kumukiza nyenda ngo kenda kwata beyibona nabanywana nabita habanje nimba tamuje mwimukiza muzeyi nyenda kwereka abanywana banje abandi ndibe ngo nakukiza nakora bako baturiire so Julius ni kwebaza munonga abo kuba umwana wanje tense rumwe nkamwetaha ntakabuzire takashashuri namujyanto wanze ijo ndebese yanjira tukonka frere tutakakora ki tutakahari twatuba naho mpaka twahashashura twakora ki twaheze mutero munga yoni injira ebingi tareki icamane kindi njana no kunywa iguru yituruka linkai no kunywa kakanyo no kunywa ka utwizi na soda rero tukatangura wewe kununga n'umukazi w'icyenga kura kuri cyakora kugambira ninga cyakwenda no ikizwa speeches zawa konka no kuganira umuntu wena urufu yina no masako y'icuntuno ningashi muyete cyane ke kitabuzina hawe nebiyona papo atine ni cyakwenda gamba